Fano far na le bone our technical sponsor bone ba TML Clothing and Sportswear mo sa tsela gompieno ba tlika kwano mo Taung Primary School go tla go lebella motshameko mme ga ke khatlega go utlwa gore se leng gore ba se tletse thata fucking dumela mme dumela ba emma re itse se fa gore mo tsa tsela gompieno le ba TML le go dirang thata mo le baneng le la Siwelele Social Club tsatsi no ha re tsile go ta go mejara stoppa sa Siwelele sone se re se sponsorang so re tlile go ba mejara ha re hetsa go ba mejara ba re entertainer re lebella game tsa bona re tsile go ba mejara di track suit ba direla di track suit le kitty gore ba khale all right yeah ke bone ba TML and sports and clothing re utlwa jalo ya ka batla sa gore ba tlo go tsaya jalo the measurements mo the whole team ya Stoppa Siwelele Social, including the members bon ska sala ko morago ba fethu. If you want to join Siwelele Social Club, come along. We have the beautiful sponsors here, Rewele Resete Shop. Tla ka mogele bangwe ba bereki gone ka go TML utlwe jalo gore bone se leng gore go ba se dira go TML ka kwa keng ebile gape ke kgatlhego go itse jalo maema a bone gone ka TML. Dumela mme emma dina ke ma Sharon Mankaka se leng gore a se dira go TML ka kwa Sharon ke manager wa TML. Nna ke bidwa Masedi Shabi, I'm a graphic designer ke nna ke designer la TML ka le mona kgaibile yana ke nna wa ditiro tsenetse re dira di design tse di harologaneng re na le sublimation designer sublimation be re na le design hela e re bitsang design bona le sublimation. Oh okay, interesting. Le ba ikutlwetse jalo bone ba ka go TML motho tla re tshware gone fa re tla ba gape re kopana gape kgantele nya.